Kwezi wanama watukufu mjiunda au harumwazi nsanatsa za huli mengu gamjumbushirani khair na amano vanumlio. Mwenyezi Mungu jumhifadhini. Mwenyezi Mungu yarinike hatima njema, yani kensi hatu hatima njema inshallah. Watukufu kikawaida miuja hamba vi hambavi tijati tsanga tivuriza wana rongo watiti wa umarua wa Komor haruma fikra wakwezi nji ngwaunizo shabala mrujua huesheleziziwa ndongo boko mru hakanizo horohoni shambuka ya kusubutia zamba donc ebo ngabo yoyo hun lazimu ya ukanje ndo mweshelezizani ya ukaya vanu hususwani de madhamana wa siasa on walo harumwe position walo no waze walo harumwe miji ne no wadzadze ani wanashwa hatu ono haunsi pia no wanashwa hatu donc yo ngelazimu wandwedo ile ukavanu ngarinjao haruma mkharbati ulo wapeu haruma dunia actuellement kusonda haruma Afrika kwa Johannesburg mwe Komoro. Donc ebo ngabo kamwanza mjeti mna kudoinga monemi bihanyo liyo ya machanjo bihanyo iliyo haruma irushamba onde une européenne ngo haruma droit de l'homme une européenne ngo haruma hono on est au Messi ye fond mondial on FMI na huna amjua banunge lazima mdwele okay Komori hatu. Mwenyezi Mungu hari rehemu, hari tukuza, hari nikaheni utukufu. Sha utukufu wani kwa mrubo kwa katsujwa kaula utukufu, yeto urenga huvurizo nyumani. Na yu tsubenza hae, ukaya ngabwendu shamba ufaiti liyo haruma, ani alema janibu za siasa ziliyo motijuu, voko ngajwamba ende deserte tawa zila vamana wanikiwa kwa tsara vamana hata au kwa jakana dira ya siasa yanda yaiva ne dira ya siasa boko ikanga una chamama siasa mawanza wanama wenji boko miwa unarumwe siasa banaki kina wala wonsipia ikaba le base wanda wakaniyo katwa decide kama wafanyo siasa de base ya huwa tonia ya huwa hanza masiwa ya huwa hanza wakazi wa hemasiwa basi Mwenyezi Mungu wa George aliyoka wajara wakana utukufuna ujamalifu washinda wa maroa nansi shefa itili yondo kaya kabati dira haukaheni yakana mbawu watonia beshentiti hatuswa hende zahe hawatu wabahanu habaliliwa yode hatu waliliyo hatu wabahanu habaliliwa ebo ngabo ngajwambe siasa he Komori ifu quelque part au kaya kabati wana boko ngwanzawe masiwa ukweli ngwanzawe masiwa ya tukuzie yone mano kaheni mwana mkomori boko ye unangalia amtojodo mwangalia kabu mwana mkomori mwanzani wangu mwanama ramshera mume na mbwe matso mdwangalia zijirio harmwe Afrika hususan diho Burkina Faso, Mali na Niger. Watukufu na mbwe matso mangalie msomezinji. Na mbwe matso msuive siasa mshinji iliyo harumwe Sahel. Yikemso morisome haukale ondao maudundasi. Eka kwelinga mwanzwema siwa ya basauhe. Haukanga rambao onda bozinji. Ngarifinyilwawe manyoni wenji. Helike mwanamkomori hababaisi wakatsujo mwanzo na utsumwanza. Haukaila reflex ila instant yakane mwanamkomori jana. Habohayo. Haukaula usubuti wakane mwanamkomori jana. Yatsukaura ma mercenaire. Jana rakana masimu na mtsala wakohima wawana wakama sujai mwanamkomori habo wazo inu siasa mshinji ya pangwa
hauvunza ula usubuti wahe mwana mkomoro, hauvunza ula uwatonia wahe mwana mkomoro, hauvunza la mahaba yahe mwana mkomoro ya ukatsanze masiwa ye mwana mkomoro ngudhani kahanze masiwa ikandani pamaela ni konruwali. Voilà, c'est tout. Donc itsongezo kaye komori quel que soit wanaziva huandwa joja wakazi kena huenda ebo ngabo mimi ejiraha ngutsindo kaya juhani kensi utsindi yonleo ngirazima ndo abo ishi haya au kandu wajoka mjuo kangabo ngabo si umwinji ngabo deception zinji ngabo lashte inji ngabo sikitifu mwinji shaulado wakati boko heni mwana mwenza hikma mwenza ankli yeuda zahabo weshi haya haonwe namna joka uvira haukeno kati valo upepo valo mvua lebingu la zinza heni mrubo konge na irushamba utwamaya espoir heni mrubo kongu joka mnyezi mgunge ngujuo kanga bajuje mabadilio lejua nga lejubwala yebo nga yabo siasa Komoro ni hawa ya siasa ni vumbu wao ngasi haruma hawa ya peu miguguma mbenye mvwainji giza lireme na upepo yebo nga yabo mwana mkomori wanzwe masiwa mwana mkomori wanzwe masiwa ni lazima wabo weshi ha ketsu lazimu ya linde ya lale ya linde ya dondo kaya mvange johanuha upepungo jovzia na dufikire namna maudu ya jovshinda ya vire haujana utukufu haujana ubesaufu wa maisha harumwe masiwa iyo lazimu siwana bokosi hanze masiwa reka wananga waundani mwe Komoro reka wananga wabonze mwe Komoro iyo ndi yari lazimu dufikiri kaya ritawesi ya seokaya juhani kensi hauka inusi ya samshinji ya tilo ranzumra la hitswa wa marehemu mzee wa hatu mjomba hatu alisali msashiwa hata leo watu wa siasa msingi ya ukaya mwana mkomori ya Tanzania Komoro batike watonia ye mwana mkomori ya rende Komori hama inu namna joka mtabenru yale si namna yokai ya niye ya ihifadhi ya iwunde ya ilekeze ya jani ko wanano wajuhu ye Komori inu namna yoshinda rume umaluni no ya enshi Komori wenjo do abo kamtsufanya siasa nonje ndembeboni ne yo hatwari heni mwanadamu za hikma kujoka ya mrungu lazima afanye siasa nonde jende beboni zabari hauka siasa wodo mwango mhu wa mbeboni eka kwelingwa minuka mnyezi munge haukango wano ulekezizo anaja mwenji wake haruma besa ufu wa maisha wake unono wake urahafu wake hazi wanawafanya wake maji wake mwenji usila muda huu usila muda wodo kai siasa mshinji mriajitole afanye siasa izo mitiratu mwambiani uo mriajitolea ili uwenji wake harama utukufu na ujamalifu ili umkobazima oho wanadamu ukiharuma utukufu na ujamalifu iyo ni namna ufanya siasa ufanya siasa tiujitajirisha ufanya siasa tindo ukaharuma utukufu ndawe na wene familia ufanya siasa ngufanya siasa uje wende meboni ngilazimo heni mwana mkomori yambaye mwaneda muislamu ngilazimo yelewo kaya enzi ya muhimu ya unjambe boni ikangufanya siasa ya kweli haukat sati mweleza nuka siasa ngamjitoleyo
no wanadamu wengi wakama utukufu na ujamalifu. Ebonge yabo ikanga ufanyo siasa yabo we mwanadamu wambeboni kanga ifanywe namna lazimu. Hauka rowa hafa wo humbadua njema, rowa lona mo humbadua njema, ramnyezi Mungu yeuko banwali yeukana mo mwema yehutukuza rahawe jenda. Yonde mana ya siasa. Siasa yonde nzia ni tukufu yofanya tawhidi ya ukweli. Mruwa siasa ikangu fanyo ngwelezwana jamu mkobazima ila darasa. Ikamruwa siasa ngwelezo namna ufanya sorafa njema ila darasa. Haukahe ni mwanadamu endo ya lale ya siuhe na buka joramberu ya hala. Heni mwanadamu boko nge mwade katsungu na mria mwangalia. Heni mwanadamu ya ukangula do hafuwa ukakapati mwenje ya angaliwa. Yabo mwanadamu uo nge mwatoravamo nge harama utikitifu. Yabo siasa iyonde jini ya kweli. Uondo mmangomu huo mjambe boni. Uondo mtukufu na ujamalifu. Haukangwa nzo ujitole no wenji wabasawwe. Yode mana siasa. Ekabu jelewa hizo utiparofanya siasa. Siasa tusiu. Siasa timjihubiyo. Siasa tsumani. Wala siasa tiurahitswa. Wala siasa tifunga wandu. Wala siasa tiurumishiha wandu tsa wala waluharuma ufujari. Siasa ndo mjitoleyo harumaze kweli. Ndo mjitoleyo haruma mkovazima. Ndo mjitoleyo haruma mahakama. Hebo ngabo izo nzia bukonge lazimuo ribwe mwangu wa nyumeni. Sha emana vaha emashababi wa joleo wa nyumeni wanzuani kawadongo wendese. Emana watujua dabokayo wenji wanzuwa renge wa ushababi wanzuwa renge wendese. Yo generation zaza wala uzane 80, 90. Haukaya kabati manadamu ya kamilia. Izonga mzijua. Shaheni mruvokong lazima ke model ya kemfano odunga ya ukarim rimone ke manadamu imtukufu mjamalifu ya fanya ndongo njema. Risomeswa rimjue. Hadungwa hasankadiwa havunzwa mbili. Ili mfano odunga boko wanange lazimu wabwe matsuwa do mwangalia demwiti demtukufu mwiti demtukufu mfujari demtukufu mrahitwa demtukufu mfanyo uloha mamesi utungofanya zigzag demtukufu wambonrabo uwone lazimu yatendezwa hosoni ya ukabonuza sterehi bada hunubahi. Kangu jelewe mbabizo pia utifanye siasa enda fanye business enda jirume shauti amego fanyo siasa. Ba siasa inunzia ya ujitole ya romo rezungo za horenia kanga haruma ibada ngahama dawa ne dawa hiyo ya hamba lumkobazima ya ukamkobazima ula ukiharuma utukufu na ujamalifu na uzalendo uwane bake kweli haruma daula uwane bake mahkama haruma daula. Iyo dawa nkuu ko washashi ndo washina wefanya tena washashi sha siasa leo ndo mjitoleo haruma zenrabo ndo mjitoleo haruma uchwai na buchwai ne zenrabo hizo kwa tsurumishi hema na wahe Komoro ngwarumishi hao maadui wahe Komoro ni maadui wahe Afrika. Yode mana kwa tinaula ntumambia ni kwezi watukufu na mbuwe matso mdonezi jirio Burkina Faso, mdonezi jirio Mali, mdonezi jirio Niger. Wando wakati mjo urambuwa wala mabalozi walingo jawe mfunyilwane manyo kanu maadui. Yondo wakati mjo ujua uke Union Europeeni walingo ujakari wafanyoja anu maadui. Maadui wajawe richanja hauristerilize haurangamiza
e quand wandu wanu wakauranza wa jo denoncer ye français fa ne franco-comorien kwano parosi denoncer haukangu wajua ukaya omkayonro wa hao do mrabo ze mali za hatu rekada zilo mwe aruli rekada zilo mwe bahari rekada zilo mwe hawa quelque part oui hauke hawa mruliba ilazima ulibe kunojo traverse hawa ya wanru ufanyezo wanzao birawende zaho dureje kekiri kena ujo birama bahari ya wanru urengeze mfiza wanru ufanyezo joka hanza wenzao kekiri ebo ngabo kwezi watukufu ngamjoka ngabo ce qu'on appelle le rôle géostratégique ni rôle géopolitique izo tinojoheleza kwa hangu haumda yangu kanahelewa ebo ngabo kwezi watukufu ye krizi liyobo tiju umasikitifu ya liyobo tiju ndoko karitu somesana siasa haukweli haukaya aliswali hiya yarala hitswa ikaanza mahakume na miili ya medabdala ijeho seze servo zaho wana wa Komor watiparelewa ewa tonya shinu hindri emko bazima shinu hindri omrumishiho hindri mjika yo hindri fanyahazi hindri hanzema siwa hindri mlimi wa hatu shinu hindri etare ya hatu hindri engarendonda engaranzo hindri izo pia mzee wa hatu mjomba hatu aliswali mtashiwa hamapanza la mahamili wa nusu hakanza wanende mbiyo ya releze nusu wa shashi wa haturelewa ngabonji watsoelewa yone manara lo hitwa na kabula haukuwa na komori kwa na ujula yebo ngeo kamda nzani mana kanga msisindio kambwe matsoma ngali zijiro Burkina Faso zijiro Mali zijirio Niger dokanga mjuso mazinji ngamjoheli wakawa ndo rambo ndabo zinji dawa do rumishi hao ani do rumawe komori haukweli tsinde sira isazali ni maministro hahe wao ruma kwa jaruma ne wa komori zonrabo wanro kwa jar kwa turuma no wa komori zonrabo wongwa rumao ni siasa mshinji yapangwa hansiwa ilo yabo ngo obligé obéissé wadunge zi système ni la élan iliyo sur le plan géopolitique yendao iyo de mana ko wanru wao kwa turumishihe komori malgré eux kwa turumishihe komori wendo anzo afanye mnarongo mtiti iyo kangwa rumishawe komori ngwa jublu wafe ne onda anzo lo afa komori zikwa tuelewa kwa bjore ngwa ditina barengwa negre de maison asate na hansiwa abakati aswili donc yode mano kai bwana hangudo kahamba bihambabi hususan ndo wana wala diaspora no wana bokongo adungo ze réseaux sociaux hawafufu ezitwa welewe ila mikmak na ulokatili wandu walio harumainu ambao de oksida notamment de Mfaransa haukem Faransa abase mana Faransa yangamiyao ijozi dio hangamia dabo kem Faransa handa hazoea ukae bankia l'Union de Africa et garantia l'Union haruma mkondo wahe dans la manili ya he Africa dans la mapesa boko imposer Africa non de français fane franco-comorien izo mwana mkomori mbremo eleza katsuju ngone mapesa ya romia uze 10,000 neze 2,000 neze 5,000 chaka tujua ila siasa mshinji ya he mapesa yo katuyelewa wala katujue shwendrini katujo kasi watwana harume mapesa kabati mendelo ya paro kar mwansi eke mapesa la gatingo tolama mru fanya fotokopi riniko hana mrumi iyo ni mru yafanya anki bangolewezo nambao hemru yafanya finance yafanya economy yebo ngeyabo yo hambabi mutito juhaba subu mraro hamwe mapesa shenga nzo mipango yonga nzo mitwala minji yebo ngaba basamwe hawa irliyo ketsula zima ndo kama hebe sinonga mtsingojo towa woi ngamtsingojo towa Saint Pierre mte Saint Paul kabati jubadilia sinonga mtsingojo encourage mzee wa hatu ngamjuzu nswamihe mzee wa hatu azalatu apula shehitso ndi bari ngwa wasaji atiro na ulaka noko jana mabadiliho dinamna lawi yo plus pire na mangale Senegal makisala apuso hendeza
donc ema kisalabu ya rohani wafanya mwitwalamirwa jini wabira mwanzazirwa jini warenge basiru wa mtia abasa basiru hasungu hamtwana wahe ota ne mtona hem faransa nge yabo ardhi ya hawire ndo ama base military wananyao wahe haukayansi mbili ilande base ya hindu shamo de franc ani de nyambao France Afrique de Côte d'Ivoire de Sénégal izo tsimbili entsinzi mezinga re siasa entsinzi mezinga re yankiba heba kama mfarata ngujo heni baroko jokanza fanyiwa ngujo fanyiwa shakatsu hanza zintizo yazi zimperde haukayara nzemali ngufanyo heni mikmak nae madhamanalo mali ya ralohitso ngufanyo heni mikmak ne madhamana walo Niger wala ralohitso ngufanyo heni mikmak ne madhamana walio Burkina Faso wala ralohitso katushinda haukaya owana wafanya ze kudeta warenga Afrika watohelewa hawatsanza welewe hawatsanza walewa juna maka wa mapuchiste wa majao mitsendende naone nione yala mendelo mshinji ekaya mwanadamu yenda Burkina Faso tunagetsi yoba imakatira kana maheshirini na mfukare wakamnahara mwadui tsu ambao Blaise Compaoré wokende ya wa Sankara mnahara mu traitre lâche hana Blaise Compaoré abo yatendeka jadungwa hawe mananya hapusiwa ni Mitterrand a donné ordre wae ufoi bwenyi habanga mrengoni nifanye ze plan hapara Blaise amboka uwe mananyo Blaise ha exécuté mwananya haulwa hafu toke mane mmone mi bihanyo liyo inupi ya Henry yene manokaya ketwanza hebe na fijo ejofanya beti zikomori ujotolero hosa yoyo zabari haukaya mfaransa katsi pre ya perde zila sous le côté géopolitique et géostratégique zila point bo Congo Romalinji. C'est une question de milliards et de milliards bo mwana mkomoro bo mzaze mkomoro bo mbaba mkomoro mwana mshwangu mkomoro nanzo welewe hizo ebo ngabo ketwanza hebe na fijo ngujo dubishe ma legionnaire wajiwa sankade wakati yo wiyo nanzo fikra mshinji nanzo makinif ganzo peuple zenziangi zombili za ukekomoriori sauvé ganzo révolution populaire na iyo ngeno mavutoma ndo haukema na mkomoro simwambia ni bano hada ni intervention yangu yo kema na mkomoro asabo ho subuti wae mwanamko marasabu ho subuti wae habo huwa tonia wae habo hoeshe oshahae abasange hamaka wakibu upepongo tingoji pa hwenda hunu haudungu haupa hwenda hunu hadungu kabati nsi harumwe Afrika lona ma espion wenji hamade Komoro ila de mwana ukemwana mkomori mnyumeni nge hamwa hebe katujwa fanyeje hahathili hana fiturite hadiwaza ukaya harengwa mateka wanangwa jorengwa mateka wajunga joka mateka ngujo kamjeni Komoro batsino kangu zijirande compte hauko wajeni duwajoka wende Komoro yona mtsema mdona donc yenzianda ninga nzo révolution populaire ne révolution populaire yoho huja nganzo wakati mwinjino rondo hakati mwambia ni mkomora sabo zirongozo nsipia za kaulazimu mwana mkomoro yashindia ya maruhe ya sopareni ya kijama simu na mtsala ya jakena ya kema Mustafa Sechek ya subutabo kansura mru tina ujoka mtu anaho hatu mutojo amba wewe nza shonga tawa tende ufubure tawa wende zaho bandu za mharaka wende Tanga donc ila itsongezo kamkomori uliyo wanyumeni ula usubuti wakaja na sabo hao tizamba ula watwania bokoye utendeza ensi akangu jokensi ngwa mateka bongure ngwa mateka mzazare ngwa mateka mwana mshahara ngwa mateka embu mshahara ngwa mateka wanahe ware ngwa mateka kauti kati
ngepre ukana munrege mateka kapati tabu no nilole heada no nremeze ngoma nrege mateka no nloze heada yode mana mwanao hema journaliste ne wandu wonsi pia warengwa mateka watsingo ulozwa heada no lola heada we hale yode mana wakahuntomwa manani yode mana ko wandu wonsi pia wakahuntomwa manani mwa ware makotsi wensuwa zengu wononda nendo shitso hindu ramino wanzaya banyumu ware makotsi haukawandu wao wambo kana mhuze pia narike watwana ngotojwa hunruma omuhimu ni baba isowa komori nirende wachwayi hao pia ilindi sabo muhimu hangu dami na nsoka na mbamba pando ngonle mwanangu natotuna mbaviza na nsoni kwamba mapesa na mlekeze banu wano ni tembabe toba na mnere wana toni waliwa sima bona muloze heada mwana mkomori haboha sheo haboha watwania haboha usubuti habasa hasunguha nchucho mwanadamu hinti nikawakibu yode mana kongwali bao wandu wao ngwa warenda o majournalist ngwa warenda o mapoliticien ngwa warenda o ili wake wachoiwa huu wadumba baisani no mrenda ni malaba ukamtishile karajali weli banusu ya wandu ili waje wadoritsu wazengu wohenu siku banyumwere makotsi ilade mano kuwa komori wajoka mandu majana mararu wandu zihizili waduangalia henu wakatiba liyo wandu wanga nao watsula nao zengu heni banu balo msomo mkomori kujotoa renza rohabo wenzaho ba urlemeza ba wanzo jerenda mchwa rohabo endezaho izo mitila umambiano mushelezani wanama wa komori konyi hanze komori na mbwe matso bashila boko mjomba hatu mtukufu mjamalifu aliswali msashiwa yandrabwe matso na kabula yazijua ya kanzari maruwe yaralo hitwa hizo kati ya samaruha Afrika wenji kwa jana wa maruha no aliswali hatende hazifanya tokeba ngabo kwezi bwa tukufu zintiza nyumeni ka on n'est pas obligé de créer le monde car tondaru ani riumbe dunia nyumeni rihati ziwezo lazima rizifanye etabu kartino wakati huu yode mano kai criminalite komori ihe yangi haju wo wizi zenyubaga zivunzi wao malukanga vunzi wao marungu aralona hitswa henu siku ewafanye kukabati zofanya kabati imani kabati watwania wosubuti waki share dem komori nai ya dem komori ya remkomori hitso shanrongozo kaya juhe ya hime ya dai haki ya dai ukweli uje ya diwe mahakama yaje ya dai utukufu no basa ufamaisha uje kati yabo kitu lazima mwanamkomori ya kaharu meritmu hiyo che yegujoko kama ritmu ni dai woko wajora wabeleza wamlele wamanda diskuru za nyumeni dola mwana wa siasa nuwandu wao nsipia wenji wa hawa sungu hawa choi ngo harmo choi hawa nsipia heni mru ngonza karma anza kerema donc ngase harmo ajali ebo ngabo ketsu lazima fijo ketsu fijo haukaya tatimanda nende ne handani de revolution populaire iyo ngejo homo huja baadi ekababiri nishambo miracle revolution abili ngejukaya yekaba buhadaika babu buhadaika lijogu wanuko chaka ulinda hakaba ne tarehe yote tu daika iloljobuha haruma embawa ya hifadhi de jeshi gwa ya mkulia rengezi nguyanze ukaya kena anke no pezo amatsomle ya diskute bakema dhamana na nsizi jo muhifadhi na kabula hakangu jo pula shetsenso abili donc izo ekala hajivuriza hareme habapia mgu hajelia haka na madham na waandu na superpuissance jo muhifadhi ziremezi bae zihifadhi zibae masiwa
ili rimete ordre wakati hiyo ndio kuvukisha Komoro. Mngungu jojelia ukaye magomana wari rumao mtutenku izo tsina ukabanu ngabanaja muwenji boko kati manaja mutsubadili ijo kiri tudenku waruko japa rozela tudenku warutsona gwa mjomba hatu mzee wa hatu azali habadilijira habironso ngoeni andu iwapewoi urangamizo haukoptsidiwa zo kwa runu wansi pia ngwafezo parti ndu shamboni ani framasonnerie wanruwanu ula amini ya ukangwa yabo no warumishihe za intereza hem Faransa wanruwao ula amini ya ukaya umkayo hao beshi kwa juda kiharumwezi hata wajewafe ngwarumishi hao za entere za he Faransa ni waendanza wa devie wajura na hito tindeze entere za he Komori no wana wa Komori ne mipaka Komori ni utajiri wa he Komori Mwenyezi Mungu harinika heni sheo eshewa ishori shivuru za bonzi rishinyalia rishikakia rishiraria tena ardhi imeao heni marongo ngamjuao zeli chikilo alichi namna kayufamanga ngamjuao heni yembe nzima namna kayufamanga ntsuvu mbweme mata ntsuvu mbufta jirulo ntini mwe ardhi ngamjumbufta jirulo ulo amwebo jumwe ardhi ntsuvu mbwe lavani ntsuvu mbwe ilanglang ntsuvu mbwe karamfu ntsuvu mbwe episi zontipia ntsuvu mbwe bahari izo pia kwezi bwa Komori ngasi haruma khairi ngasi haruma utukufu na ujamalifu renge rilatsa ngari juhao retao rendari mwe dunia kamili rendari emea no deziwa no rujo na bonge lazima wanru wajesha wajiwa memo hatu jelu kwa wananyasi wa Seychelles welewa wananyasi wa Maurice welewa siraka jelewa kakasi haruma utukufu na ujamalifu Mwenyezi Mungu yarinika getsu wanza accepte yo kagasi na utukufu kweli ranzane ranzema siwa ranjeze ardhi za huwa daya hatu walala ni makoko hatu nuwa daya hatu nuwa jomba hatu nuwa dada hatu rikensi bazima ranzane rititineaneza nondodi ngoni rihifadhe masiwa rijena sheo haramwe masiwa mwana Mkomori ye kabonze ya tirendwa hamaindu shitso hindu voilà yabanga mwisheuka kilwalichi ilo ralizihuizine ralizihuizili aisoma hani ralizihuizili na majana mararu kilwalichi ereka na toni ya lichi katoka na ralinga na tsomangi ngio 5,000 sava kilwalichi 5,000 des tonnes harmwe dunia kamil ngamjoka Arabi Saudite zisai Arabu kabadu hamilichi bonobo zima majana mararu utajiri wangasina bwa tukufu chakabatsa nzwali meripulwe mindu ripulwe mihono ripulwe zitswa ngaranzende na domea nurando watwana wanashwa tuwe violewa ufanywa hani bano wetu kwa yonsi nusu wabaki harmwe masiwa wabaki harumwa uchwai wadoru mishiha emaandu imahu hatu ili hauhangamize Komoro na huisijini na huja organization siwina majana matanu za kikatili haukaza organization za wenje mzonao harumwe Komoro yatu yao makatili wahu warumi wao hahuja wadaegori wa asfiksie wafundamise ankli no pezo amatso no tukufu no ujamalifu wahemwa na Mkomoro ribaki wa mezi muhatu nabo mohao kabati shilio kabati so hujaba haneropu jolo nesema baheo mlichi baheo saladi bahoja kabati periodinu pia kabati je ardo oketsu hata hindu hata mazi mezi na mezi sila pia lobungula jaratilo lobungula atilo kwezi bwa Komoro le bungu ilo lohambwa ye mtukufu ye mwema ye ujiso de mzungu enjema de ya mzungu ye mbi de ya Mkomoro
hatembe njema ijisawe harahara ya nyongo haikonku yamba embe ya kizungu le kudume kuli loje mali huwa onro lamba kudume la kizungu yaoma kono kwa kizungu ilo fenesi la kizungu iyo embe ya kizungu lovura bala kizungu la kimanga shea bereha ilona nsongwe irisao yashinga sija yashikomora tusa ani ye mwana azala ulo mudu ye urendo mana kodwa mwana wa urisa wo mudu heni mberujo kanzidu yombi ichongezo wanasho atupia wajitsunuze ngozi no wake wankudu ichongezo wanasho atuo nsipia watinguka za periki haukangwa nzo wakenanyile zilolisi haukautu kufuna ujamalifu waheze nyile za hatu izo zombi wena nyilembi wena nyile njema ezembi dezahe mkomori dezahe Afrika eze njema dezahe mzungu kunoho wana wakomori wanikwa mapupe ya maafrika watsabuhe paka mapupe yalo na matso ya blile mapupe yalo wankudu mapupe yalo jao unando utukufu dede shijisao nono mruheni mruge neshua mi yani mwanzolezo kaya ntuma kesha racisme ya ukangelazimo ke raciste uyenge mru mkudi yote yorili yo no c'est pas ça minga mremo siasa mshinji ya ukea hatu nganzero ndwambi no mi mwana Afrika mwana Afrika wode mzazi waheze rasipia Afrika de mzazi de azaze rasiso tipia mzazi Afrika wode mzazi wa dunia wa humanité kamil c'est pas une question de racisme donc ebongea bokanzo siasa nyirwa jini ya nyumeni ya mwanamudu ujoka ya persuade ujoka na irushambao en allemand yo hamba selbstbewusst ani ujoka na irushambao confiance kwa kanaura mzungu kangutsora mzungu bari mkudu no donc ebongea bokwezi bwa tukufu marongo natokanza niambie mwanama banu ko mwanama tsoi bokwa pose question banu akone sokaya simwelewa ngamwelewa mwanama yonga mwelewa ngawina haki c'est ton droit yonga mwelewa kwezi mwanama yokaya etamahe komori ketsi harmo azali no wana hahe banu kwezi bo mwanama barongo natokanza niambie riziki mkana mukahisa yake les cons et les imbéciles qui ne changent pas heni mwanadamu tubadili amtole zamnano kwa mtito mwanama shando abontsambio kau kubalizo nambao shayo fikira uchidiwazo kaya Vladimir Putin hakufanya parti ne kofeze parti ne system ya kahwende se Russie ranzema katia Elsin makatia Gorbachev hadaza haumia hakana posto zinji zarmwe KGB hakana posto zinji hatandata ka premier ministre hakawona miraha namna kaurewa haonwe ensi namna ya dubangamani namna ensi ya hulizwe ma oligarch namna ya ardu ya ensi ya tambazo ya anja mro ya Russie wanwa komea wanwa domea pensez à la Russie aux années 90 wanwa komea helewa je namna kahwenda shenamna ya vira habir kiankli haunduensi donc ebongeyabo sinoja hoisamu kutama armwa sensio kama nadamu jo urenda nai hakafira ona no Mwenyezi Mungu hamwere hikma hajata hafanya tauba haukaya yengu juo ukaya yenge mrumo wa systemu ya hansi wa he France Afrique nge mruma wa systemu hiyo dawo ntipia bada mseje na wala wao pia watu wala mwe systemu hiyo mamaluni wa choi donc ebongabo kaya mimi timwambia nuke kati croiser nga mikomori ti croiser vama na waheti ji Union Européenne yani Parisa
hani parisa maluja hani parisa bahanu utsabahanu ateshetso kwa hundu ikasubutaniza tantu hakwangu joka kana unibalaisa donc ebange yabo kadone se ka Putin hakar mo system hakele we system hakar basi ha tourne pa harema ba pia haukaende lone legitimite ya joka ushinda yende afanye kontana za ngozo pia ya jipange ya unena mna joka uhifadhi ya fenja mrujoka ulabo nzeaje bien sûr atuje system namna endao wange joka na zero hoshinda njara mo system ya biro tsongweni ya karma system ya nyumeni haukaende si atu yero ngwe kodeni jam ye komoringo nkodene namna hii yora manzara kamzanze komoringo nkodene namna hii reunji yore roho ngwangaliwa tesho ishalo ni shamo estoma wa créer système ilo machiavélique très machiavélique ngwa rumio wa komori wonsi pia kongo joka mkomori hanza gari mkomori hanza mali mkomori hanza manga ngamone ma journaliste tunoze visa waja Faransa warejena uwandu rwajwa kwa tujata journalisme shwendrini wabulwa mifereji shihuna majana matsono waoze ani wabulwa mifereji shihuna majana matano no watwangamiza ensi haukabala ya systeme ya France Afrique kwezi bwa tukufu plus ngawe na tonton plus kutsina ndongo za haho plus ngwajo huzingara ili hakungo na barongo ya juko uvurali shishiyo ekanga we mrahafu uharaya wakabadzima we nao uharawa ola uharawa tsutike na tonton wandu wao ngwadufanya tule moyen possible watsikeda we nao no urohitswa no wapo wandu waje urohitswa hauwa ulise sumu haukanga kabongo jwa pose problem ilade unale maana woptia harma organisation ni organisation yo lazimu ule amini ili ukeharma tonto ufanye ritueli za peu ngilazima ufanye ritueli za peu bokongo watu gardeze archive waje waduhonesa ritueli zilo za pinja yasubutinza mbebano iliza ndogo zo tipia wopti ukawo wefanya betizi ngarjo toza ndogo zinu pia rihonese ngilazima ukena tonto ilade mana ka Faransa ngamona ukaya ngamona tama ministre wa falsifier diplômes za hao za nrabo wamona ma ministre wa violer wa fana koshina majama tsan walona tonton wani ko responsabilité wende sa que système yi ngo système lo pervers système lo mafieux et après kanga we mrahafu kunojo faisait partie neje hao ne la caste ne la bande mafieuse ne la bande kunojo faisait partie parce qu'on doit poser problème que lazima kenan kudi que lazima utirahare ekaura harange lazimu unjie haruma nkudi ili waje wazitoe maudu hahusankada harumazila media mensonge waje wazihanzi wazisponsorize ili zilofanye propaganda en permanence za mmenyo wanaja mu bukongo warahafu ilade mana kangwa junjia hama system ya kifirauna ya utahata wajue sili puavaya nisho wahala nungo uoze zabari haukange lazimu urise ukeha mandao haukwa katongwa juu zingara shishiwa do hempoze ngonzo kemise de affaires étrangères ngado sinyema ngwaju fanyia kamera kashe ngwaju jo ujisema toka huviole ngwaju ujisema ndi kando viole mwana mshe ngwaju pa mwana msheaje waje ufanya boka wale kanza umviole ngwaju fanya tout les macres no wabuze wa urende wa usijini zabari wakatira kunosubu toto bwehanywa haukazila zero hapia awe pep ngwajo hukaushia kawe mru adui na zila wazifanya ili wajewa uoze maudu c'est ça leur système yonde mano kange lazimua mrulona hikma garanzawe manaboko sikitiha mruja mwana hama ibe Ibrahim Traoré hawabiro nsongoeni kajakana ntonto kajabira maritueli mwana hama goita ula hawabiro nsongoeni mwana hama mjomba tomze wa hatu tiani ula hawabiro nsongoeni hakar mwe system shawabiro nsongoeni bonge abo mrujuwa kana ujua je wa Moses zabari kwa tsina bano mrujuwa kwa chaka uzela kwa jamona kataka huja hawabiro nsongoeni alafu abasango wahara wanja madzi
hakawa jiokaya Afrika ngatsongo qu'on appelle l'ère du verso wakati vokoze ankli ila coefficient intellectuel na urambushi wanezijiriyo ndio haju wanadamu rika qu'on appelle l'ère du poisson. Ce qu'on appelle l'ère du poisson et périodise on rabo zingi zo dovira wanujo vrema koti hanrabo wanujo babesa wanu hanrabo alhamdulillah she eriri liyo ya nyumeni eriri liyo ya nyumeni inu kuna utobanda uvire ufanye ufuja na mizinji wanu wajura mbu wanu walonda munu walo kweli ye air de verso inu rili yo rasarasu inu heure ya inu période ya peu ce qu'on appelle de l'air de verso période ya peu kwa wengi wo Congo na coefficient un tout petit peu intellectuel ilo hajungu wajura mbu zo nzonambe maraba menji mtukufu ngabo kwezi bwa tukufu vanungi lazimori juo kai dunia ngorma mgubanyo mtilo na mzungu ya lamu ya Union Européenne haubalozi ufikiri kai dalozi wo kweli ngwanzo development he Komoro zadarindi ni lona mahajana na wala mwe Komoro hatu watu develop loma problem za mwenje zadarindi ni lona mwe Komoro hatu wala mwe Komoro hatu kasina mahamiengo watu fanya ta mwe Komoro pia baka majitelele. Pourquoi razema kati ya labo coopération développement nanana appui nanana pourquoi tu fais dans réseau pia donc ils ont anzoelewe kwezi watukufu ya ukawandoandu mamaloni appui sur le développement appui tidinendo viandovi nanana non on peut pas. Parce que les cas caro d'un système auquel mwana normal wanshamwe masi okatswelewa mzaze neko kone mbaba ne mjomba ne mbaye okatswelewa system hiyo mana wariza warita alikoli relewe dunia namna endao rirambushana ndogo zindwa jine zinji zindao harumwe dunia rilijeri weleze hiyo ndio maana kwa kweli tunakubali wandu wao wajiwa wakama ngo atsingo heleza juna la jamafuri hapa mnyabaro hapo wenzao donc warujasi waurira zabari parce que karentina ntonto rizingare mashisho wa dorivura weribe habahanu alafu objectif wa dukanyon nzima do liva wananyasi wa Komori wafana na onami mikarajali wafana nawe bo hamada wafana nawe bo momo wafana nawe bo mbaye tambwe endade karajali ndatsa heljuwe ho hao ndahu ebalaje ebalo hao bafumru ebala ili wakena argument ya hunswaze nguo huntoma manani. On n'est pas dans la politique, sur les idées. Kufasili poa rouge, wano mbadaho la mdahovini, kokwa humjau, hukana kopini mfulani, hukana namrumshe fulani, hukana hawaran fulani, ni ndugu zaki mafiti. Vanyumba ni mbwe matso mdo angalia ja. Mwere makoti. Pas sur des choses de fond, de développement. Ça mène le soni. Ideni tukufuni jamali, ça mène le soni. Ça khifadhe masiwa. Za wende sema si usoni zomba sawe masiwa no zuko tutawazi juwe shando repere heni banwa joka mnenyangaya wo Kongo jokanza wale janyora wamzime hatu na kabula ili utotoka watona wa hao hata ruwa na hatu ruwa jihu rezilembe rezileziza izora hama na mkomori wejele wangasara mahatu hareba ngaba msojolo bajua harmaze ngombilizo des révolutions populaires e adunga dembujuko wa birontsongweni embujo wa birontsongweni ekala hajivuriza ngelazimuo rihundesha da haishori juhe rimwimilie rimtukuze ngelazimuo mruo riteneri maboka tende wasire hifadhi akwa ndongo dijo remenyendo ngelazimuo kena superpuissance ijohu tukuza ijohu hifadhi hatu wakati rijofundisha henda tato mindu haukawa na Komori rahata tato mindu karitsu henda haruma siasa karitsu henda tato mindu haruma define karitsu henda hata tato mindu haruma ankiba karitsu henda tato mindu haruma watwania da sema na uwe kaha jamana jali swalihi hankulia yolo wakati ngelazimu heni mru ya rohamale jomala hahe rike na ubazima
rikena upadzima. Voilà. Donc emangayabo kwezi watukufu izo katushangaza bondu zangu abdala none sensi harumwe dunia Faransa yabira vaka development kaiti sensi yo harumwe dunia parce que yo sana Faransa yo ketsa philosophie mwe falsafa yahe Faransa falsafa yahe ya peu falsafa ya urava falsafa ya yani ya usankada ya arrogance ya humiliation ni dhulumifu ni fujari ranziba la ujabano izo mjomba hatu arambia on n'est pas obligé de créer le monde watukufu yebangabo mjumbushirani khairi na baraka karti wakati wakawahara haubwezi tsoza huwa na nyasi haukaya rizaya ngarjujuhu haukanga mjokai kamana mwanama ja Ibrahim Traore mwanashe wangu eka asimigoita mwanashe wangu wauma idol rlo nao harmwe Afrika leo emi karaja limimrinde nguha jelia tizaya maudunga mjojuhu hauke mwanangu mhu emhumhu halolo mwanamshe ngina maheshiri na mfukare mwanamme mhu ngina maheshiri na mitsana salola abo maudunga mjokaya mbaye ngabo nsina wakatokanike mhara duhesheleziza wakaribu nami niwambio kaya ardhi raonua baya hatu poko walala ardhi bokema koko hatu walala nuwaze wa hatu nuwazaza hatu ardhi yongiona mahatwara mwanamkomori hahafiliha mubabaisiwa akwanganzwa babaisiwa maudu ya hekumori ngi hara matorovamo ngabo ngilazimwe ajali hiyo wakewana wajoka wasubuti wahesheleziwa na wakomoro ya ukaze seminari shuiza la majina matano zihezwano siswalo wochwai ufanyiwa na Union Européenne wochwai ufanyiwa na Faransa wochwai ufanyiwa na Communauté Internationale hauri babaisa warende mijilengwe ili rike wajufumoro tsirambuwe namna juna njao mwana mkomoro nganzo jifokalize wangalizi jiriyo harmwe IOS harmwe Mali ne Burkina Faso ne Niger urambu basi wakatutoka urambu katiri wa wanruanu okema balozi wa haongo ihongo atsingo twa mafulori nufunyira ndwe manyo mone namna wapangao ndongo zinji za usankada wananyasi wa IOS pasko ndongo watomboka na mrirensi na mtafadhali mrensi orengaze mali za hatu ngamumlabioni tsiambo Burkina Faso bo Komoro vakara isi ya kaya bokwera isi wamba Blaise Compaoré hakabo mahashiri na mfukare ilo mjindu janja shonga lakabo mahashiri na mfukare da size reserve za hensi yao gwaja paro kanata mempa 1 kilo d'or hata kilo ya dhahabu gwaja kanyo na yonsi producteur d'or mwana woi haya wambo Traoré hasular me pouvoir juzi da sale espace ya maha mili wanusu ngwaona toni jana za dhahabu ngamushiondo 100 tonnes d'or iyo mahamira rupresk mahamili wanusu hai heshiri na mfukare ze toni za dhahabu zikawenda nda oria Mali parce que Mali c'est le pays le deuxième grand producteur d'or yahe Afrika dhahabu yahe Mali kawenda nda kawenda Faransa bo Komoro uranium ya Niger kawenda nda kawenda Faransa wanroa baze robine leo mrengo nza waro hitswa hawavanya hapua wandu wa hesede yao hapua wandu wa oyuya hapua wandu wa hontipia haure ma sanction haufanya heni barongo hawabella zenzia bwe macho bo mwana mkomori udone zijiriyo harmwe IOS bago jora boko wandu wa maluni maandui na wabo atade kwa jadungwa hauda zonyamizesha hitswa maudure mwana hahone mjuhu duwa jubtabia minga mjambo kaya tsamba tseleza tesheleziza la talumulu anfusakum
ebo ngabo mjumbushirani khair na amani. Mwenyezi Mungu ahifadhi Komoro niki hatima njema abo hata yabo mjumbushirani khair na amani. Mwenyezi Mungu arehana mo atosikuwa satena jeri fufu mbabe marhaba.